Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi eKristu eNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemini sibhathelwa umfundisi Cwensa wasenhlanzini inkosi Mbusisi. Yimini yesabatha mabeyinhle kwabangcwele. Baba, Nkosi yamakhosi, ngiyaqala Nkosi uShibayi Mazibu owaphezulu bangekelele Nkosi yami Jesu. Amen. Isabelelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isabelelo senkumbuzo yezukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu.
Ibandla lenkosi masigoqe sithandaze. Amen. Yamkhetha uNkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, Shembe ongcwele, umuntu akufanele ukuba akujwayele ukuma phambi kwakho. Ngoba uma hambe azakhohlwe ukuthi phambi kwakhe khona bani. Ngiyabonga Nkosi ukungivumela kwakho ngiguqe phambi kwakho. Cela Nkosi isibindi sokuma phambi kwamaNazaretha, ngakuma phambi kwakho Jehova. Ngesikhathi ufika izwi elivela ezulwini, ngiye ngambuza umvangeli, ngathi mvangeli, ngabe sikhona yini isono esiseduze kwami? Wayesethi cha, ngithunywe nje kuwe lokukhuluma. Ngase ngizinika ithemba, izulu lina kakhulu izolo. Ngase ngithi kulungile mvangeli ngoba izulu liyana. Akucacile ukuthi inkonzo iyoba khona. Wayesethi umvangeli, hayi lo Nkulunkulu uyazenzela. Wathi ngiyokulibona linje kodwa lo Nkulunkulu uphethe imkhathi. Lokusho umvangeli ngabona ukuthi uyangihlula, ngase ngikhetha ukuthula. Ngoba kwenzeka uthunywe phambi kwamaNazaretha ikhathi ziningi, kanti uNkulunkulu ufuna uzisho zonke izono zakho. Akulahle uzikhulumile naphambi kwabantu ukuthi mina ngenza lokho, mina ngenza lokho, mina ngimthande kangakanani Shembe. Ukuthi awumthandi Shembe kuvela khona lapha embhobhweni. Uthi yakhuluma bakuzwa abantu ukuthi hayi lo asihambe naye sikho ndawo. Ingoma ikhulu namashumi 43 amavesi ambalwa. Ukukholwa kwethu Hallelujah.
ezulwini kulula ngoba khona izinto eziningi eniyongena kuzo awubatshelanga ukuthi noma ungenza izono uyazulwini ngoba wafelwa egazini wahlanjululwa uthi lapha indlela ilunyane inamatshi namafu mawucala mshembe wekhona kwakho ibandla elingakanani ngoba bawufisa abantu beze kuwe awukwazi ubasabisa awukwazi ukuthi masiwela lo mzinyathi la ngaphesheya sofika sesibabili kofika abanenhlanhla abaningi bazosala le mfuleni angikhona khona abantu abangalandela umuntu okhulume kanjalo uthi shembe indlela iminyane inamatshe inameva izahamba ngambala kusho ukuthi ngesinye isikhathi mhlawumbe singabaningi kodwa sazi ushembe uhamba nabangakhi methi le ndlela iminyane kodwa ihamba ngambala manazi ethi ushembe ufuna inhliziyo noma ngakwenza konke ukucabangayo okuhle kodwa inhliziyo yakho bengayitholi iyahlupheka bengayitholi indawo yokuhlala inhliziyo iyahlupheka uyaqhubeka ngale mahlathini njengoba elala namhlanje Nkosi yenu Baba Noma Yeah.
uShembe ayamakhela izinto ezinhle kodwa uhlala nini kuzona isikhathi umfike ehleli athi ngizawuphumula ngihlalela noma inyanga ey'ntathu uhlala nini kulezi zinto ezinhle uzona lezi zinto ezinhle uhlala nobani ubani kuwe athi baba ngizokubona noma ingane yakhe noma uma wethu unalo ithuba lokuthi sokubona udlale kanjani uhlala nobani lezindlu uma ihlela into ebuhlungu ebusuku angabona ubani ubani angasho aqinisa athi ngimbonile ubaba imehlele lento akekho ngasho nganazathi uShembe akaphumule lokho afika kwelizwe ngo-1910 akaze aphumule luphuma apho unyazi nje basela luqhamuke eNazaretha kodwa lohlala isikhathi esingakanani futhi uzophumula nini uShembe aphumule ngoba akayithola iy'nhliziyo zonke zamaNazaretha ngela afika umlungu intabeni endala yasenhlangazi wayintatheli lomlungu wayesemsha nje umsakhumbula unyaka ufika nomlungu uyahamba uyalapha phezulu uma ebona inkosi yamaNazaretha uthi Shembe uhlalelele endaweni enjena ngoba laba bantu bakho bayakuthanda kakhulu uhlalelele endaweni enjena nasendlini enjena naye ngakokela udrayiva wenkosi yangayizolo iyamazulu akubani oqala wemzilo omkhulu esemncane ukusizwa uthi usizwe engixoxela uthi Shumaye uyazi uyumbone lo mama ukuthi naqhambi ngolika bahayise kakhulu ngazi ngangazi ngekhala nje zathi lapha ikhupha komawona iza phezulu ahalalisa akadingeke ron nikhona eNazaretha uthi usizwe kini yasiphendula inkosi yathi ukholwa yini lokho mfana ukholwa yini lokho uthi usizwe ngathi baba lo mama uyakuthanda uthatha into zayo uzenzise itshena usizwe uthi usizwe sahlala ngesama noba saphuma sabuye uthi sasibuye emva kwenyanga embili noma kweseqinkwaqha wengathanda kusandela la paz number 5 wafa shawada shokolo
umdala kuZanele unama-5 uthi baba uyazi uMahube konke ayisho ngekharisimesi sangweni uthi abantu baya kanjani kushembe niya kanjani kushembe siya kanjani kushembe oyibuze na siya kanjani kushembe la bantu baya kanjani ubuze umuntu oyifakile ingubo emhlophe ayifakile white gown laba bantu bo baya kanjani kushembe uthi ke lo mfana wasekhaya kula nawuyile uthi hey lalela wena waswe cishe ngafa lapha wena ufike efuza ngezana umhlaba funa konshende kathele ukuba umjulu bemtamnikele ingwengeni noma sibuko itasinike ukuba sandikelisa sengwengeni shengo khona ingwengeni hayi ngambika mina zathi mboye shengo kuhle ube amasweet ube nechocolate lapha phuma Nkosi kubusise njoveza Nkosi uyabuzwa ubuzuzu zakho abafuphi kubuza wena nto wabakho akhulumi ngabo wena uthi banje uthi shema uthi amehlo akaphuma umlilo ngesikhathi beza labantu behamba nabalandi bakhe acula nabo uthi omunye lapha ezansi wathi kodwa ngizongishaya uvalo apho abangena khona uyazi bahuphe noshwala lemuthi hayi ngaphika asikuthuse khona ezansi njalo asikuthuse uthi wayesele imoto yabo bangena esihlahleni lapha bakushupheka lo muntu ahlukana notshwala mengixoxela ngomfana sicela sibamthele no dokotela bathi ahlala neshaya 6 yini totwa bese yale lokho ngaba bese ngidwi ukuthi nje ukuthi Bathaya sithusele ngizomshawuva ngiyasabu ngena kulo muzi ngiphinde lebhodlela lapha usho umuntu ongakholwa mina Nazareth ngiyasabu ngena kulo muzi ngeke ngabona ngixhopha usho umuntu ongakholwa uthi lo mfana osobahuphi webo lo leyakosi emahlweni kuphumlika ithi ngibuke ngabona umlilo uphumza kwemiqo lo emahlweni asubona ngani thina sisitshwayile ukubona lo akukho kusithayo asitho kujwayela asesijwayele kwanze kwaqinga eManazareth Nkosi sisize jawo siyajwayela kakhulu kade ngisemampondweni ngesondezweni ngiyabona abantu abanothando ikhona amakhona ngiyabona abantu abanothando abathandayo unyazi Manazareth hayi Nkosi khona isisho esisho lapho kungekho konke wena ithe JD namsen lokuthatha lo-JD ngagcina njengasita lobana bamuthanda kahle abafisa ukwenza yonke into ngicabanga siyasifisana sobabili nawe khona sikufisa
Siyafisa nje. Lasikhona abakhokheli umfisi babonga. Balakithi ebode ababili. Hayi ngoba bengcono nabanye abakhokheli. Ingangizwa abakhokheli. Umkhokheli wamngomezulu. Angisho nephambi kaNkulunkulu. Nomkhokheli wakwambathi. Ngoba nomntwana abakhokheli ababili. Ngibafonile mina. Kanti nesona ngathi siya eNazaretha siya nani? Yini siya nani? Noma siyokuhlekisa. Siyohlala amabhono. Uthulu wathi thile ebusuku sinondodana lo wadumisa wathi usiphinyama kuthi angisabi nje ukuthi kuzosuccess. Akukho ngithusayo ukuthi kuzayasuccess kodwa. Ngoba bangukusa ungahleki kwasa. Wenyathanda usilandela lapha siwakho ayemba namhlanje uthingo lamakhosazana. Inkosi amakhosi. Wothanda wakho Nkosi.
babhabhadiswa ngangqothumana ukubhabhadiswa ibihlinzi inhliziyo ikhishwa ibhabhadiswa yodwa ibibuye isibhamu sepi ngokuyangena entolanzini inhliziyo yangeni uthi umfundisi omdala walebandla engazalwa ekhona ubaba uMnene Zakaria umsoli kubiza ngegama ubaba umdala kodwa wayebizwa kanjalo ngambi kwakwenze njalo uthi sake sabuza uBhombela wathi bantu abami ngibona inguqu emasangweni ithembele ikuqelana bathi baba uMnene umfundisi siyasicela inkosi ukungena ngaphakathi esontweni uthi awuyiloko bathi uthi nenza kabi uthi lesi senza ngene thina kodwa ngabe ngicela inhliziyo zethu ingene nani bonke zishe lapha ngaphandle unenhlanhla umuntu othi zakhe lakuhle ongacabanga ekhaya ngazibani ke lo ongacabanga ingane zakhe ongacabanga ngomkakhe abaningi ongacabanga imali yakhe eningi onenhliziyo ehlele ngiyakwazi angimazi ukuthi bani ngoba mina angimazi ngiyahluleka mina yithi ngilehlele engiwenza lo ngiyakosi yami kaze ngihambile ngisekho uthi ngokucela inhliziyo zenu zingene nani ethebeleni ngoba inhliziyo igebengu uthi nithi ngena seyisana ngaphandle zikhona nezonke mana zikhona inhliziyo zonke nithi bonke ujulisana Semandulo bathiwa uNkulunkulu bathiwa uYasi seluyaza kulona namhlanje uma khona nje uNkulunkulu ezulwini uyazi ngaphandle kwebangashaya uNkulunkulu ezulwini asho ukuthi kodwa hayikhona uNkulunkulu ezulwini singafiki uyazi kuba sibukele banazana yazi konke wathula wathi uNkulunkulu ngiyakuthuma ngithuma ezweni ethile ngiyasaba ukuthuma lo sithunywe ngale sithunywe nomvangeli kungenzeka ukuthi sithunywe sangaya asifuna khona lento eyithunyiwe ayizange inkosi yamthandi uya lapho ngithuma khona yavuma nje kodwa athi nefika isikhumulweni semkhumbi yathabatha imkhumbi ayishoda ngini leli uzala kuthanda khona inhliziyo yakho ikhona mkhona kodwa yathi mawafika nje eJopa yafika imkhumbi ibhaliwe yonke yada ngudibeli waseniniba ngizothatha baseTashishi asiyomthatha ashonda siye ehlezi zawindawo lo muzi esse
umfundisi engisisho khona abahlobo bawo sathi siphumele zinomdala lo waya kwahamba kwangapha kwaZulu yathi ngiyothi ngibuya khona noma isiniguqa yebo kodwa ngisisho sa ngothi ngibuya ngale kothukela yena nobe seniguqa kimi angisho nje lo umzila insuzazo khaba emhlabeni wathi umhlabathi ngikufuni ngoba waliqalile noshembe nje mina hada lo shembe umhlaba ngikufuni yakumbelwe kimi lo muzilo
asibonge uNkulunkulu okhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke Sihamba ongcwele thitheni izulu Baba silapha phambi kwakho singaboni siyona zonke sicela ukusigeza isiphakhe engcwele yasezulwini uthande yonke amacala esinawo senze sifanele ukubizwa abantwana bakho bese sikuhlani senze sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi siphe neyinhliziyo ibizelayo senze singalingwa into zomhlaba eziphelayo Baba ibanathi ngekhathi zonke siphe inhlanhla sekusele nezibusiso bese siphe amandla ukunqoba imihlobo yamadimoni sichithele izitha zomNazaretha khulise ukugcwala umhlaba phikise bonke abagulayo bese siqedele ukuphofu emzini yethu senze singadingi senze singesungeli imali naphakathi amen Kwehlela mambu awuphamlando novela ulobe novela yasezulwini abasemhlabeni bahluleka nakuyifunda sithebe sencasa saphakela nomaguma ngithole bengayithokosela ukunabela incasa yasezulwini baba inkombandlela obeva amathabwele kwasifuba sibhinca amakhasane babhengeza babhina ngoma basala bayivuma nephepha kathi inkosi ugada ngentaba ihomisi baba solohleze esala kwathi phezweni abomhlangano kwasala qhethe ingungununi kwathi phezweni abehomisi kwasala yoni kayiphumula Ngicambela igadle ngomdana nongolokodela ubungadela ukugiya sugiya ngamakhosi kwantabankulu emnikela usesandleni kwagingo sabangcobe emaqadini akuyabona unyazo oluvele ezulwini kuyasemampondweni yakuyabona unyazo oluvele ezulwini kwagingo sakwabhala eFlagstaff yalibona unyazo oluvele ezulwini kwagingo sakwabhala esikisiki yalibona unyazo oluvele ezulwini kwagingo sakwazuba kwamaphumula akuyabona unyazo oluvele ezulwini Kwagingo sakwaqabe emthandeni akuyabona unyazo oluvele ezulwini bathi nzuka ikayisike sensimbi ejoko lensimbi imphushi isishisa abalunguzi ikhoni zaphambana nomkhwezeli geja zembe liphendula abasemhlabeni bese mfibi ingagodola besemhlabeni ngoba behubhubhu kabhejani iqiniso likabhombela sonyazini bathi saseshisa iqhuma mzimba saqaqweka kombengo ugobhoza igazi iqina khanda likagedezile emagcekeni onyazi sana njengamabibi zephula umthetho naqoqola emkhumbini ongagwedwa bashiye inyazi lezulu mntakanhliziyo bengena moya amadoda amathathu bethi uzothi abhekwe ekholeni bebheke kwalasha mshisi oyiphikandlela ogwegwesa benama ngoncela impande kalusifa abathi bembali ulizo baqhothisa ubukopo lomadevwengwe omnabeli belensika banabele ensikeni omnabele ensika banabele eziko ingwegigilili kwagiyaba semhleni bathi inyazo likhanye emata bethu lifakaza abasemzinyathi yabafakaza abasembele emaqadini bethi lukhulu liyeza kusuka emhleni bamaNazaretha libheke entabeni zaseKenana sabalathana nabesembela nkunge benilala mvubu Shule nabasenxiweni uswele umlomo baba nomlomo bungabiza unyazi uthi ngezisile sabo kucuphime becuphime bethi bobusela ihlalo sokhosi bonyazi lasezulwini noma ngabantu basemhlabeni ningayigiga kanjani inkosi esehlabeni afule kuyigiga isuka phakameni ibheke kwelasembele emaqadini khosi baseNazaretha afike bafukamela ukhosi bakangcobo ukhosi bakangcobo ufukamela ukhosi basezulwini bantu bakangcobo emaqadini nizundumo lanyangezulu isuka phakamela nafike nefukamela efika thina babona sebenza sengakhulu abantu basemathabetunu ifika nezundumo lasenyazini lasezulwini ehlale ngothi ngolenkosazana bahlala ngenyanga sezulwini usapho sasezulwini sibasapho samawela sebakhiphe njengombele ukhipha amakafeni thimkhiphe eduwe nakunabelefenelo lesilicela bengenamthelela bathi nzukanzuka mdlula eqambela isigodlo athi kwadukamini bantu babanikela bangisonga ngendaba bangisonga ngodumo bantu babanikela bangisonga ngendaba bangisonga ngodumo bantu babamduka bangisonga ngendaba bangisonga ngodumo bantu babawokoza bangisonga ngendaba bangisonga ngodumo thuma beqamaguma namathafela lasekhephantu ufika wazingelela nge-umbrella sezulwini bathi khona lasezulwini baphebeze ngehlanga semhlophe sehlanga sigule phezu kwephuka selimhlophe ephuma ngento ezilemo bona sentabeni zaseKenana bafika sikhulisa ihlanga semhlophe bona senkantolo bethi babizile inkosi bethi ihlule icalacala limhlule kanjani ngoba ehlala lingosasezulwini bafika nomngcolo bafika hlala onethezela bafika nobhoko hlala onethezela bafika nehlanga hlala onethezela bafika ney'hluthulelo
udumo bahloma bantu bezo zonke izizwe bezudumo bahloma bantu basebhodweni izudumo nahloma kodwa kufikele ezwakala uqabadela ungangathi abazasemhlabeni uyabonakala izizwe zonke zivumile zonke izizwe yamasho imphathi imvunelo inkosi imbusise siyangena isikhumbuzo sikababa uThingo ngolwesibili ebusuku inkosi imbusise